UMLA ka Mausanram uba Himalaya Muktan Shangpliang ulaong baka jingkano baka BJP kadai ka Bapirsha Kristan kadai tang kanya penbit banyalam bakla yau pajba. Habakran mental ka Arpu Pratrik Naiwing Araja Arpuar Hadin Balarusain kum UMLA banyatso siya ka BJP uba Shangpliang ulaong baka daw ka bapenlong ya u banlet rung siya ka BJP kadai ka bapha ahi ki pajba ka Mausanram. Kinong yalam jonga kidei kita membesan ki katekes jong ki balang Kristan. Lembat uba Shangpliang ki wepat ki MLA ki barisain kidei ka Fairland Sangma bat u Benedict R. Marak ki MLA ka NPP. Kambun sin ki parti ki Bapirsha ya ke BJP mentah kila sedang balajan ke election kila sedang bakong bak lada hi buat ya ke parti BJP de ka parti BJP kan sakhang ya ki ing mane kan sakhang iking mane kan sakhang banbam do masi hendrai ngakwa banbu gajingkeli madala prasnem u Prime Minister Modi ula shong chuki bat ka BJP kala ri kala sensyar madala prasnem ngakwa banbu ko gajingkeli yathu nga hangno ba ladon kaying mane bala sakhang yaitu yang hang no hapo ka jela jungi balong balakhang banbam do masi kane kadai tang ka propaganda dia namar kata kadau ngan yaitu epi hapo Mausanram constituency kinong yalam parti BJP jonga baro jan baro kidai ki teman pesan kidai ki ramba balang kidai ki katekis kumno kita kiwan ben join haka parti BJP namar kisung tu bahkan ni baru akan kedaitan ka false propaganda jong ki opposite party dia namar kata baong bankang imani lani bankang pam tu mesti kam don ye kam songnya ye bakade khana ka bosulam le